Dobrodošli na pregled sadržine kutije koja se nalazi u Samsung Galaxy Tabu P1000. Prvo što ćemo raditi to je otvoriti kutiju. Vidite da se Samsung Galaxy Tab nalazi na vrhu. Njega ćemo izvaditi i upaliti. Dok se on pali, pogledat ćemo šta se nalazi, šta dalje dobijete uz tablet, odnosno šta se nalazi u kutiji. Odozgo se nalazi korisničko uputstvo za navigacioni softver N-Drive 11, in-ear slušalice koje vidjet ću kakve su, pa ću vam reći, USB za prebacivanje multimedijalnih podataka sa kompjutera sa desktopa na tablet, verovatno ja mislim i za punjenje, a da, jeste i za punjenje. Evo ga i USB adapter za punjenje ovog uređaja, znači adapter se sastoji iz dva dela koje se moraju, kao što ste videli, sastaviti. Šta se daje naziv? Garantni list, kratko uputstvo za upotrebu, koje iskreno da vam kažem neću koristiti ili ću sam provaliti kako se koristi, tako je barem meni zanimljivije nego čitati uputstvo, realno ko hoće da čita. I šta je još ovo? Ovo su gumeni delovi vrha slušalica, ukoliko se ovi izgube ili da, ukoliko imate manji uvoj, ovo su manji gumeni vrhovi slušalica, ovo su veći, znači ukoliko imate manji uvoj stavite ove, ukoliko imate veće stavite ove koje su veće na njima. Tablet se upalio pa da vidimo otprilike kako on funkcioniše. Evo ga portret modu. Dobro, trenutno sad nema puno aplikacija, niti ništa nije instalirano, pa ne mogu sad puno da vam pričam, ali ću testirati i vidjeti u stvari kakav je tablet. Pa ću vam preko punog reviewa koji ću napraviti za nekoliko dana ispričati sve najbitnije, po meni šta je najbitnije u ovom tabletu. Također želim da se zahvalim i Telenoru koji je omogućio koji nam je dostavio ovaj tablet na test i nadam se da će u budućnosti isto tako biti i da će nam dostavljati tablete na preglede, da mi testiramo i da kažemo šta je dobro a šta nije dobro. Tako da to bi bilo to što se tiče toga i sada se odjavljujem pa se čujemo za nekoliko dana kada budem napravio pun review. Doviđenja!